tergempar is this guy yang based in Australia, ex-ISA detainee, Zulfikar. Dia membuka satu page TikTok bernama The Inquiry. Antara perkara yang beliau sajikan adalah bagaimana orang Melayu dan orang Islam di Singapura ni ditenggelamkan oleh orang-orang Cina. Bagaimana kita sudah hilang identiti kita, hilang keagamaan kita, cuba untuk memecah belahkan bangsa-bangsa di dalam Singapura, to typecast a whole race. Ini semua salah Cina. And just some people who criticize just for the sake of criticize, and I will look at Zulfikar in the same light lah. Okay, kau cakap kita ada masalah ni, what is the solution? Adakah he expects us semua bermaslahatin dan juga pergi ke Australia juga to take the same route? What is it? You want us to slowly galvanize against our government, to protest, have some civil disobedience? What is the end goal? MHC sekarang dia terus tutup. Kekhawatirannya adalah takut orang-orang akan katakan kenapa kena block. Untuk aku, kalau totally block tu, you are stopping someone from speaking. Sekiranya orang-orang lain yang nak cakap pun dah start jadi, alamak aku tak boleh cakap, aku takut dah. Benda ni is an outlet for the government to educate the people, reply dia, so the community boleh belajar. The repercussion yang berlaku, contohnya kau manage to psycho orang tiba-tiba macam sial lah Engkau kat Australia tu, who has to deal with this shit? Us, community masyarakat Melayu Islam. What we have built here, dari sudut kestabilan negara kita dan keharmonian negara kita, this is something yang kita tak boleh take for granted. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat yang menyaksikan meme. Saya Izzar Ismail. Dan saya Abbas Hamzah. Terima kasih kerana like dan juga share dan juga subscribe. Dan tekan butang-butang yang ada dekat YouTube ni. Selama setahun kita buat operasi, Bas. Dah setahun. Dah setahun Kau started off, kau came in like the later half. Pertengahan. Banyak perkara jugalah yang kita lakukan dalam meme tu. In a sense, bukanlah kita nak viral hackkan sangat bagi tahun ni. Lebih kepada macam gym, consistency, dan kita tengok what works, what doesn't work. Banyak benda work, banyak benda tak work, dan inilah dipanggil sebagai eksperimentasi. InsyaAllah next year, Bas, kita akan cuba sesuatu yang baru lah. Plan baru lah. Kita nak macam KS, keluar sekejap, keluar studio. Apa tu? Label baru ke? Keluar sekejap tu Khairi Jamaluddin punya podcast. Dia orang keluar sekejap. KS. Okay. So dia orang pun macam, dia orang have evolved a lot. Sekarang ada editor sendiri. Ambil angin. Kira ikut-ikut lah. Kira copy what works lah. Habis tak kasih kredit. Banyak orang macam tu, Bas. Yalah, ramai sekali. Saya mendengar ada kata pepatah yang saya tak tahu siapa tulis ni. Tak tahulah kau bersetuju ke tak. A bro quote, when a bro shows you how to fish, never fish in his pond. Kau percaya ke betul ke? Of course lah. Of course. Because when you fish in his pond, you dah tak bro lagi lah. Betul lah. Because in the beginning, the pond is being shown to you is by this guy. Dia yang datang tunjukkan kau. Macam gini boleh bikin, macam gini boleh bikin. Dia mengajar kau. Lepas tu daripada sana, dia menggunakan rod dia sendiri untuk pancing dalam kau punya pond. Okay. This is one silent punya law. Respect lah. I mean respect lah. Dalam hidup kau pernah kau berurusan lumayan. Macam mana caranya untuk kita elakkan? Tak boleh adalah sistem lah. Sistem? Kau nak kena menggunakan sistem yang kau kontrol itu pond lah. Ataupun kau menggunakan sistem yang rod kau ni paling power sampai dia tak boleh dapat ini rod. Shimano. Sekali-sekali aku share knowledge aku lah. Kau tak bodoh kan? Kau tahu banyak benda Aku cuma tahu gym kau tak macam tak tahu sangat. Shimano adalah spool yang pertama aku beli dalam hidup aku. $300 aku ingat lagi. Aku beli dekat kedai Gary apa? Kedai Gary dekat Changi. Changi sana. Itu 300 aku beli. Memang orang kata tu, orang kecam aku lah. Macam kau baru start, belilah Shimano untuk expert. Shimano kira dah intermediate. Ada Daiway apa Cina-Cina $90, $70. Aku beli $300. Ada beza? Beza dia pada tangan lah. Tak lah. Ya. Tapi hari ni kita bukan berbual pasal memancing. Kita sudah pun masuk pada episod yang terakhir dalam musim meme ini. Terima kasih bagi mereka yang sudi menyaksikan. Banyak perkara yang telah pun kami antara episod
awal yang kita lakukan sebelum kau masuk. Kita pernah interview siapa tu, Ray Lil Black. Beliau bekas pelakon biru dan dia kemudiannya masuk Islam. Kenapa biru Blue film. Asal lah. Zaman-zaman VCR dulu. Kau tahu VCR kan? Tahu. Dengan tape kan. Kan sebelum nak tengok video-video lucah, bila kau masukkan, dia akan start with like a blue. It starts with a blue screen. Aku tak tahu. Then lepas tu it goes into the acting scenes lah, the sexual scenes, whatever. So they call it blue film. Sebab tu blue. Pelakon biru lah kira. I see. Itu zaman dahulu. Dan kemudiannya ada ramai lagi antara orang-orang yang telah pun kami interview daripada latar belakang berbeza. Nampaknya macam dah banyak orang kita berbual. Masanya untuk kita melakukan sesuatu yang baru pada tahun hadapan, insyaAllah. Yes. Dan I can't wait to do that bersama dengan kau lah. Yes, memang lah. Kita keluar. Okay lah. Dan kita pun stok baru Iron Peak pun baru sampai. Baru sampai. Kita akan cuba jual lah produk ni lah. Januari insyaAllah. Disember aku akan mulalah pelan-pelan. Kan warm up. Kau pergi holiday dulu. Kasih aku clear stok ni. Dan juga baru-baru ini Singapura tergempar. Langgar tudak? Bukan. Bukan. Tapi dilanggar satu polisi yang baru. Apa dia? Yang pendek kata aku tak nak macam aku apa polisi tu aku tak fikir sangat, but is this guy yang based in Australia. Ex-political ex-ISA detainee. Zulfikar. Dan kemudiannya dia membuka satu page TikTok bernama The Inquiry. Dan setiap hari mengeluarkan naratif beliau lah. Antara perkara yang beliau sajikan adalah bagaimana orang Melayu dan orang Islam di Singapura ni dah semakin orang kata tu ditenggelamkan oleh orang-orang Cina, dan juga bagaimana kita sudah hilang identiti kita, kita sudah hilang keagamaan kita, kita punya kebebasan untuk melakukan hal-hal yang bersangkut paut dengan ibadah, dan banyak lagi perkara-perkara ini dalam channel beliau. Jadi aku masih nampak lagi ya? Masih lagi masih nampak kat Facebook. Aku macam tak pastilah macam mana. Tapi apa yang aku tahu adalah MHA telah mengeluarkan satu order yang mengatakan bahawasanya segala page-page yang beliau ada di Australia akan kena block lah. Bermaksud orang-orang kat sini di Singapura dah tak boleh lagi lihat page dia dan apa-apa yang beliau sajikan. Dan bila kita sebut berkenaan dengan sensitivity di Singapura ni, sesuatu perkara yang selalu bila kita membesar kita dengar mak bapak kita, orang tua cakap, nak cakap jangan cakap sembarang. Jaga-jaga. Nanti kena tahan tau. Sini tak cakap sembarang. Singapura tak cakap sembarang tau. Even to the level of voting. Nak vote pun tak boleh vote sembarang. Nanti orang tahu. Macam mana kau dibesarkan dalam perkara seperti ni? Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang lebih berusia? Yalah, parents aku lah dulu yang nak cakap semua nak kena hati-hati pasal nanti government dengar, government step in. Nanti macam aku buat aku punya debt solution, bila aku buat TikTok video aku. Kau memang garang. TikTok video tu kira aku punya persona kat dalam tu memang garang. Pasal nak kasih keberanian dekat orang yang orang hutang ni. Tapi kadang-kadang bila aku cakap benda yang agak sensitif, pasal company lain, dia orang hantar surat dah kat aku. Suruh aku bring down the letter ni semua. Macam jadi yang bagusnya adalah kau masih ada kebebasan untuk lakukan sedemikian. You deal dengan repercussion. You kau accountable. Kau hantar macam itu, ada tindak balas dia dan you handle it legal ke apa. Tapi bagi MHA sekarang dia terus tutup. Dan kekhawatirannya adalah takut orang-orang akan katakan kenapa kena block. Okey tak dalam pemikiran kau sebagai seorang yang dah 40 tahun tahun ni? Yes, betul. Okey ke tak untuk kita block seseorang sekiranya apa yang dikatakan dalam hal seperti ini dapat mengkucar-kacirkan keadaan racial dan juga religious tension dalam negara kita. Aku ada dengar video dia juga. Tapi untuk aku, kalau totally block tu macam you are stopping someone from speaking, telling the truth. Because kalau this is the pattern whose truth? I mean, apa-apa lah. His truth lah. His truth lah. Maksud aku tu kita clear lah sebab maksud aku tu bukan truth dia aja. Sekiranya orang-orang lain yang nak cakap pun dah start jadi, alamak aku tak boleh cakap, aku takut dah. Benda ni kasih orang, avoid orang from telling what they feel. Pasal bila diorang stop seseorang tu untuk cakap, then
macam mana kita nak belajar? I mean, education, benda ni is pada aku an outlet for the government to educate the people. Reply dia menggunakan ahli-ahli specialist lah, gunakan scholars, gunakan whoever yang boleh answer. So the community boleh belajar apa the education. Yeah, but if I were to play I wouldn't say the devil's advocate, tapi dalam satu pandangan yang berbeza, bagi mengatakan truth tu, aku lihat sebagai dia punya truth lah. Ya, betul. Sebab in the first place memang tak salah apa untuk mengeluarkan dan juga menyatakan apa yang kita rasa. Like there has been a lot of different cases yang mana kita lihat a certain user yang oppressed in terms of I think there was an issue masa tu dia nak pakai tudung, habis employer tak kasih pakai tudung, habis dia went online, dia tak kena apa-apa dia masih boleh luahkan. Betul. Tak ada masalah. Betul. Dan ada juga dalam isu yang mana seorang tu dikecam dari sudut racial dia ataupun religiousnya, dan dia keluarkan dan mengeluarkan satu rakaman tentang dia punya experience. No issue there. Tapi aku rasa apa yang membezakan antara orang yang meluahkan pendapat dan pandangan berbeza dengan apa yang Zulfikar lakukan. I'm not taking sides in a sense. Aku rasa from a macro lens I'm looking at adalah apa yang beliau katakan sedikit sebanyak mengucang-acihkan dan cuba untuk memecah belahkan bangsa-bangsa di dalam Singapura. Itu yang membezakan. It's one thing to come out, okay look, aku rasa we've been oppressed kena macam ni, asal kena macam ni dulu masa gitu aku kena macam ni kan. Tapi to typecast a whole race, ini semua salah China. Faham. That, you know, I think that is a very sweeping statement. Kalau let's say segelintir orang melakukan sesuatu terhadap kau nak luahkan bahasanya you felt oppressed ataupun diketik oleh sebilangan orang yang mungkin sesuatu bangsa, dan dia tak menggambarkan keseluruhan. Tapi bila kau dah macam ni yang Melayu semua macam ni macam itu. Walhal apa yang kau experience, dia say macam apa tu Bas? Like I feel like when I read certain threads, and then a female especially a lady yang dah mungkin 5 kali gagal dalam percintaan dengan lelaki Melayu, tiba-tiba dia keluar, dia cakap macam, that's why I don't date Malay men all trash, Malay men all toxic, dia orang Mak Saleh lagi best. So for in that sense, you know, that's like a gender and racial kind of like boundary. But when you hear that, and then what happens to the other men yang duduk dan juga menyaksikan, in a sense also dia akan rasa tak semua lelaki Melayu macam tu. Why do you typecast everyone? Case in point, baru-baru ni aku terdengar satu podcast yang memaparkan tentang seorang selebriti yang mengatakan, yang bertanya why do Muslim men cheat? Why do Muslim men cheat? Soalan tu, asal macam, why you typecast every Muslim man cheat? Ini ke aku apa? masukkan. Ni aku masukkan. Like, okay, so let's say kau pernah gagal dalam percintaan, kau pernah bercerai dengan a Muslim man, but that doesn't mean the whole of the Muslim man has to be faulted for cheating, right? Sebab kalau kita lihat dari sudut statistik, like I think less than dalam 100% perkahwinan orang Melayu, 20% dalam 20% berakhir kepada penceraian. Dan dalam 20% tu 5%, kurang 5%, isunya adalah kerana orang ketiga. Kebanyakan adalah financial difficulty. So you're telling me 5% daripada keseluruhan perkahwinan orang Melayu Islam berakhir dengan penceraian kerana infidelity. Tapi takkan kau nak cakap why do Muslim men cheat? Mufti kau cheat ke? Ustaz kau cheat? Bapak kau cheat? Datuk kau cheat? Guru tak apa? So why? So in a sense, and that is a lighter form. Aku kasih example yang lebih lighter. But in a deeper sense, when you typecast orang Cina macam ni, dia memang tak boleh tengok Melayu senang. Orang Cina macam ni. So this is what I think in a sense Zulfikar is doing. Propagating that. Kalau kita pusingkan balik kepada kita pun tak suka di definitely white cast juga. Sebab dia kalau sikit-sikit dia tak mengapa tau. Bukan cakap tak mengapa lah, people can still sweep under the rug. Tapi kalau setiap hari it's like chip off the block, you breed a certain mistrust. And what we have built here dari sudut kestabilan negara kita dan keharmonian negara kita, this is something yang kita tak boleh take for granted. Aku tak nak namakan negara apa, tapi kalau kat luar kita lihat bagaimana politik dan polemik kebangsaan bangsa-bangsa antara satu sama lain, bila come from certain election, diorang momokkan dengan a certain racial punya profile yang buat gini, cuba untuk
when people vote on that kind of lines dan juga membuat keputusan based on that lines, very dangerous ya. Yeah, actually aku agree dengan kau bila kau cakap tadi yang ada Zulfikar ada about topik tudung ni semua. Yeah. Aku rasa dia dah in the scene quite some time already. Yeah. And this is the first time yang dia kena totally block. You're right. Betul tak? So right. maknanya he's been given a lot of leeway. So maknanya they have been coming in, masuk lagi, cakap ini, cakap itu, another issue after another issue until to the level yang government stop lah. I think it's a stop. I mean macam in every platform macam media, social media, Instagram, kau post bukan-bukan, kau cakap bukan-bukan, nanti Instagram ada law and rules and regulation, dia block. Yeah, and also one of the issues yang aku rasa penting untuk kita lihat hal ini dilaksanakan, bermaksud this policy dilaksanakan adalah dia dah tak lagi Singaporean. You know, kalau dia daripada ibarat baling batu, taklah sebunyi tangan dia nampak kan, tapi cuma kau duduk jauh, you're in a glass house. Baling batu dari jauh. Kau baling batu dari Australia tu. So anything, the repercussion yang berlaku, contohnya dalam 10 batu yang kau campak, satu memang hit, stir the fire, everybody setelah kau memang hit kira macam kau manage to psycho orang tiba-tiba macam sial lah got influence kira. Kau kat Australia tu, who has to deal with this shit? Us. Kita sebagai community masyarakat Melayu Islam, we have to deal with the unrest, with the civil disobedience, with certain things that we don't want to see happen dekat sini. I think there must be a certain kind of responsibility bila kau cakap these sort of things. I mean, if you're based here, kau tinggal kat sini. Kalau gitu, Singapore tak boleh communicate dengan Australian government untuk stop this guy ke apa? Aku tak tahu what is the networks like, but as far as I know, aku tahu ada order yang mana dia akan block his accounts from penetrating to our viewers. I'm not sure whether it be taken down ke tak. That being said, you know, there is two spectrums of people yang criticize. Satu criticize just for the sake of criticizing. Satu lagi criticize dengan ada solution in place. I mean, you're a business owner dan aku influencer. You know, sometimes we deal with haters. Betul. Tapi ada kalanya certain haters bila dia cakap dia ada solution di sebalik. Kau ni, kau punya voice kat radio terlalu pitch lah. Kau boleh rendahkan and then maybe berbual benda-benda yang dia kasih ada solution tau. Tapi there are just some people who criticize just for the sake of criticize. And you know this is not critical in terms of dia tak membantu kau dan dia tak bantu untuk meningkatkan keupayaan kau. And I will look at Zulfikar in the same light lah. Bermaksud, okay, kau cakap kita ada masalah ni, kita kena macam ni, kita kena macam tu, kita ibarat identiti kita dirobak, kita punya keislaman dalam bahaya. What is the solution? Adakah he expects us semua bermaslahatin dan juga pergi ke Australia juga to take the same route? What is it? What is it? You want us to slowly galvanize, revolt against our government, to protest, have some civil disobedience? What is the end goal? What is the end goal? So the way I look at it is that macam every single time kau keluarkan, kau saja nak condemn kau saja nak condemn kau. And I understand where it's coming from. It's coming from a deep hatred based on what you felt was a mistreatment of yourself back then when you were staying here. So this is like a projection of sorts. Kau just everyday whack. Kau nak kita buat apa sih? Yalah. I mean what? So if let's say the Malay Singaporean got influence ke macam mana ke, tiba-tiba pun jadi panas ni semua. Macam that, if anything were to happen, dia jauh lah. Betul lah. Dia safe lah. Dia kira dah selamat, dia Australian kan. And also in this world of like nak buat content, we are always like we have people rage baiting algorithms kan. Sometimes nak buat kita punya content stand out, we need to make that sort of content. Macam nak rage bait seorang, macam nak trigger someone. So I felt that was it lah. And then also dari sudut perbualan, dia come to a point where dia cakap macam kalau kau if you do not in a sense agree to apa dia cakap, that means kau against lah. Kau semua anjing-anjing government lah. Kira macam itu lah. Kalau ni aku cakap, ni aku punya truth, ramai akan defend diri mereka. So dalam perdebatan, aku national debater dalam perdebatan kita debat apa. Tapi in this perdebatan, kalau kau tak agree dengan dia, kau anjing government lah. Kau memang anjing Cina lah. So what? We cannot disagree. We cannot sit down. So for me, that's one thing yang aku rasa. Aku rasa the government have put a stop buat benda ni because sebelum ni aku fikir actually nak kena kasih orang bersuara. Jadi daripada sana government will be able to address. Tapi untuk fikirkan balik, looking at the records yang dia ada,
ini bukan kali pertama. Ini banyak kali. Banyak. Tapi mungkin ni kali is the most sensitive punya topik yang dia bawa ke hadapan. Ataupun he's trying to one after another sampai dia tembus and dapat dia punya hati dia puas. Jadi mungkin dia try. After this, kalau let's say government, even though if the government address, there will be another topic yang dia akan bawa ke depan lagi. Mungkin. Sebab tu government, aku rasa enough is enough. Kau dah bukan Singaporean lagi, aku going to block. Mungkin this is the government punya view. I feel this the same as an influencer. Aku relate in a sense, sometimes on my threads ataupun on my TikTok, we do certain content. Habis at first kita tolerate orang criticize. Tak apa, biarkan. Habis kita live, masih dini je, makin jadi pula. Butuh block maybe this is the government's version of block macam kita makin dia makin kau macam sial pula. Kena block I think so lah. Mungkin. Itu je aku nak luahkan. Aku rasa dalam masa akan datang, this is not the first time. This is not the first of many. Aku rasa juga in the future there will be more. Sebab begitulah sifat manusia. Ada kalanya bila kita pernah duduk satu negara, kita tak puas hati ke apa, dan bila kita keluar, kita akan datang dengan pelbagai naratif untuk in a sense membutuhkan tempat yang kita pernah cari makan, whatever kind of shit. And I guess in the future there will be more to come, dan aku tak tahu apa kesudahannya and how this policy will evolve in the future. But of course we are in a more than ever fragmented world. Kalau kau ada satu pemikiran, most probably kau dah tak nak dengar pemikiran orang lain, kau dalam that group aja. And this is where we must also be careful and be open dalam apa yang kita consume, supaya tidak terjerumus dalam satu kancah pemikiran saja. Terima kasih kerana menyaksikan Meme, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum itu, kita bersama dengan teman-teman kami di Your Renoworks. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ni happy sikit sebab rumah dah hampir siap, Bas. Alhamdulillah. 95% ada. Actually dah, kalau episod ni dah keluar, dah almost 100% lah. Dah almost lah. Tinggal arrange barang-barang furniture. Tadi aku baru apply wifi. Okay. Wifi kalau dah apply maknanya dah nak siap lah. Betul-betul dah apply wifi. So wifi 2 minggu akan datang. Fridge dah siap? Fridge dah, washer, dryer dah. Sofa yang cantik tu dah sampai? Sofa dah sampai. Sekarang bila aku keluar, orang tanya bro, macam, Reno macam, kau pakai siapa? Kira it's a topic to talk about lah. Habis kira mak aku punya kawan-kawan semua dah message mangau. Dini, dah pindah satu keluarga. Dia ingat satu keluarga pindah sana bro. Habis kau buka open house tak? Ini bukan sunnah sebenarnya. Should I? Buka lah, makan-makan Kau rapat. Keluar duit lagi. Tak lah. Mana lokek aku. Betul lah. Ya, Your Reno sponsor. Tak lah, jangan. Okey lah, nanti aku ada berani lah. Kita ada makan-makan sikit lah, insyaAllah. Kita bersama dengan Latif dan juga Hafiz daripada Your Renoworks. Ini minggu terakhir. Terima kasih selama ini. Persahabatan yang walaupun dah lama, tapi persahabatan pekerjaan, kolaborasi selama 3 bulan 3 bulan berturut-turut. Rasa macam time really cepat lah. Cepat, aku tak rasa betul. Dan I think the last time I saw Latif, kita check on the carpentry. And aku tak tahu whether kau realise ke tak, mak aku someone is very hard to please tau. But tanya macam mana, mak aku tengok macam just belum like her eyes belum habis, but I know my mom dia macam rest, macam hela, macam Alhamdulillah, like dia lega bro. Dia like macam this is what is called, there are houses and there are homes. It's a home. It's a home. It's bright. And then my DMs are filled. Orang cakap, wah tak sabar nak tengok, cantik lah, cantik lah. So it's like the brightness of it, we've never really had kind of a bright of a house before. And I think that stands out. On your end ada actually all along yang kita punya video semua tak ada lampu apa. Banyak lampu on the bright side, on the lighter side. I see. Belum siap, lampu belum pasang semua. So all the videos kita tak ada lampu. Once dah ada lampu tu, aku rasa dia punya vibe different lah. It's true. And then like I always look at perangai like budak-budak bila datang, because they're really very expressive creatures lah, if you will. And then kalau if they come and start claiming the house, like literally Adrian was like, wow, these guys were like jumping all over. I was like, that means they really feel at home. I think that the energy is right. And I believe this. Aku always believe in good energy. And then they macam not shy to talk with people, whatever. So I think it's really something that aku tengok,
Aku puas hati. And at the end of the day, I think that's what homeowners want, right? A place where they come in and smile. So surprisingly, rumah kau, aku rasa pasal korang boleh duduk kan, rumah kau damn windy bro. Damn apa? Windy. You should see it. Berangin. Serius? 13 lah. Yeah. Tapi windy, after you open the window, the sliding door tu semua dah buka kan, berangin. But both side of the window is covered. Tapi the wind is coming from the balcony side. That's interesting. So that's why your master bedroom ada small window, your kid room is that side of the window kan. Semua angin datang dari sana sih. Angin datang dari syurga. Dia bagi kiblat masjid tau. Apa? Dia bagi kiblat masjid tau. Masya-Allah. Berangin. Angin Kaabah. How has the experience been like, I have a rap of macam bila berkolaborasi, ramai akan tanya, macam mana kerja dengan Zah? But first let me just share macam mana bekerjasama dengan Latif. Banyak kali kita berbual dengan Latif, and Hafiz is also inside the WhatsApp group. It's been a breeze. It has been a breeze. Aku jenis yang, with all due honesty, aesthetics dari sudut content mungkin aku have the eye for it, but aesthetics dari sudut rumah aku memang haprak. And I am pleasantly happy dengan Latif punya service lah. Service and his knowledge, bro. I think that tu yang set apart. Kau nak cakap pasal interior design, the knowledge that they must have. Kau ingat macam dia ni pun boleh buat. Dia ni keluar daripada idea ni nak buka sini, dia ni pun boleh buat. Tak bro, bukan. This is a skill, man. It's a skill. Tapi nak layan lagi satu hal. And Latif is like, he knows everything. Bila nak pergi ke warehouse, come down to the office, things that he show, macam everything systematic, and I appreciate that. Aku appreciate a lot of structure. He knows his shit basically. Of course lah, 10 tahun lebih bro. More than 10 years. 8 years. Close. And sampai macam the trust that I have in him, anything aku nak beli dulu, aku tanya dia like, aku takut it will spoil. No, I scared it will spoil and disappoint his aesthetic tau. Kau faham tak? Like even macam ni rumah bilik kids dia macam cakap nak buat apa, buat lah. Aku cakap janganlah, macam kau bilang aku apa nak beli, aku tak nak beli sembarang nanti rosak apa vision kau tau. So it's like, okay, he send me, okay, kau beli ni colour, this one, this style boleh. Habis aku tanya macam, kalau washer dengan dryer warna putih okay tak? Putih rosak bro aesthetic. Ni kalau boleh hitam biar hitam. Okay, gua cari Apa nak dengan hitam? Apa dia punya ni yang buat? The material is bukan pasal most of the appliances fridge very hard for you to get white. Right. So pasal dia fridge dengan washing machine betul sebelah-sebelah kan. Then ini nicer black lah. Yeah. So I was like, okay lah, aku trust apa-apa. Kalau aku budget sekalipun, aku tahu aku nak match colour dia lah. And then sebab dah beli, aku call saya cakap, macam ni okay tak? Besar sangat, kecil sangat tak? Whatever. Aku tahu macam tu tau. Yeah, but it's pleasant. Dia tak ada tak pernah kita bertelagah dari sudut VC yang ada. Although timelines might be stretched a bit, and ada elongate, ada shorten, hasn't been my concern. Sebab aku come from quite privileged in a sense. Aku get to stay at my parents' house. Tapi pun macam lama-kelamaan aku tengok parents aku macam ada trip sikit lah. Sebab macam kan anak aku semua lari. Aku cakap ni anak aku cepat keluar. But okay, the timing is good. Percaturan Tuhan adalah I believe in God's timing, and it's been really pleasant. Aku senang cakap, like all the testimonial you see, saya sangat berpuas hati lah. Memang puas hati lah dengan your work. So, walaupun belum nampak the full, I see where you going with it. I'm like, it's home. Aku dengan Latif, dengan Hafiz, aku rasa aku berkawan dengan diorang sebelum diorang even start renovation pun. Jadi personally pun aku, they are very good friends lah. They are very good people, very nice people. Senang cakap, bukan nice saja, diorang girik, senang nak berbual. Tapi actually masa kita start demo project, banyak orang rasa DM aku. Orang macam that time kau tengah prep for competition. Semua orang tanya, Tip, kau okay tak kerja dengan Zah? Rabak tak? Rabak tak? Azin macam diorang risau untuk aku macam whether Zah akan tekan aku rabak-rabak ke tak, macam this kind of thing lah. But actually overall kau okay Zah? Tak ada apa-apa sih. Aku okay. Aku banyak dimomokkan oleh orang yang pernah bekerjasama dengan aku. Zah rabak tu, Zah rabak. Betul lah, kau dah tak dapat earn duit, baru aku cakap rabak. Part kau dengan aku senang lenang, mencekik sama-sama. Get it bro, brother, dah keluar bro. Inilah hidup. Tapi okay lah, tak kecil hati pun. Tapi memang that kind of feedback you will hear kat luar. Aku perfectionist on certain things, especially at my work. Tapi bila I speak to both of you, I know that you all are perfectionist in your work. And I have that sense of macam sebagai karyawan,
you know your shit, I don't come into your turf and kacau. Actually bagus. Kan? Aku faham saya ini so, macam banyak yang bertelaga because of this tau sebenarnya. Really ya? Yeah. I mean ni rumah aku apa. Kira aku nak ikut cara aku lah. Ni rumah kau ke rumah aku ni sekarang. You know. Of course at the end of the day dia ada paymaster lah kan. True. Tapi dia orang yang buat rumah, berapa banyak rumah saya ada buat. Faham tak? So aku pun sama juga. Aku hand over to certain expertise to the experts lah. Aku trust them. So I was thinking like exactly what you said. Macam I put myself in a situation where kalau seandainya I have to service a client pay a certain amount for a media ad buy, diorang nak lead generation, diorang nak client lebih. Bila masuk dalam let's say podcast aku, I will be anal. Aku cakap macam you spend this much, aku nak make sure kau triple the amount. Yes, of course. And in doing so, sometimes they might give ideas yang aku rasa macam this doesn't work for my audience. Aku kan jujur saya cakap like dude, let's drop that. Have to. That song is too long man, let's cut it to 3 seconds. People are bored of that shit. Let's do this content macam ni. To the extent some clients don't like that. Macam day one, but sometimes I kind of like, okay, kau nak ada, letak habis nanti sales merundum. So I was like, I told you what. So aku, throughout my years, I learned to respect people's craft. Like I know Latif and Hafiz have been in the line for very long. And then even when they design and when they speak, dia belum lagi datang proposal pun. Like when they speak their vision, I'm like, okay, they know their shit lah. I better not kacau. Nanti ada apa-apa lari saya. And I don't want to fuck that up lah. You know? But actually you technically the arrangement yang kita had ni technically kau offload kau punya one of the biggest factor kalau during renovation tau. Okay. So I feel is the decision fatigue lah. They call it decision fatigue lah. So having to choose one colour, one laminate, one curtain, one ini aku yang sekarang pressure. When aku pressure aku cakap ni boleh kena ke tak boleh kena. So when the things come together aku you're happy lah. Macam this thing match with this guy, this thing match with that guy. Macam aku happy gila lah. I can't wait. I know in my mind like where you going with this, and then like aku dah activate Hakim and all that, you know, to really do a proper video walkthrough. I want to showcase in a sense also to my followers and people who have been following this journey what your Renoworks is capable of. Ada rupa, ada harga, and then ada pengalaman and the experience that I went through, and what you can also get for your homes sekiranya korang bersama-sama dengan your Renoworks. Macam mana, ada tak kata-kata untuk mereka yang mungkin sedang menyaksikan untuk minggu terakhir ni di YouTube dan juga di Reels, bagaimana? So basically we want to thank everyone yang has been following the journey, support us. I mean it's been a pleasure to work with you. Actually kita orang pun seram juga nak kerja dengan kau. Pasal pasal apa? Pasal kita builder bro. I see. So basically pasal kita tahu kau perfectionist. So kau punya expectation mula-mula pun kita tak tahu macam mana. So along the way then kita felt very easy to liaise dengan kau lah. We were surprised also actually. The only macam ada macam 50-50 punya, aku ada pernah 50-50 bila dengan Latif, bila dia pilih sofa bro. Aku cakap, alamak dia asal pilih macam ni ni okey tak okey. Tapi aku cakap, Latif kau confirm confirm bro, ni confirm, trust me. Okay, angkat lah. Sebab dia ada macam, aku suka macam aku fikir tau, belum lagi layout, but I see where he's going with it. Sebab it's macam a bit non-symmetrical, a bit macam avant-garde kind of like, it's a nice conversational piece lah. Ni art punya benda lah bro. Aku macam okay, ni okay tak okay. Actually sofa kau dengan dining kau lah, dining table kau pun baik lah. Because I saw the legs and then with the light I was like, the dining light pun gila babi. Kau tak nampak hari tu belum pasal, tak ada pasal. Itu aku happy tu, aku cakap aku dah beli, aku cakap tetap lagi dia pindah rumah dia. Dah macam aku buat rumah aku sendiri, kau tahu tak, aku happy je aku beli barang. Sama jadi bini aku. Tak lah. Tak lah. Astaghfirullahaladzim, apa ni? Kita cuci kaki masuk lah kira. What you bring to the table? Tak lah. Astaghfirullahaladzim, tak adalah, aku gurau saja. Gurau pun tak boleh. Apa ni? Baik, yang nak gunakan khidmat Your Renoworks ini minggu terakhir, mereka bersama dengan kita, tapi mereka akan sentiasa berada. Ingat apa yang kita katakan pada minggu-minggu sebelumnya. They have their $500 voucher untuk diberikan. Follow diorang di TikTok, turn on your notification, sebab from
from time to time they will stream live untuk korang dapatkan that $500 off voucher tu dengan membeli $50 off their yellow bag yang ada di Your Reno Works di TikTok. Dan segala perjalanan aku buat naikkan di Instagram aku collabed dengan mereka, dan we are still waiting for the final video. Jadi korang continue to subscribe dan juga tekan butang like, sebab the final reveal will be uploaded here di channel Meme, dan juga certain keratan akan kami buat naikkan di TikTok dan juga di Instagram. Tapi yang nak dapatkan konsultasi percuma, jangan lupa untuk WhatsApp 83837879, Instagram @your_reno_works ataupun di TikTok @yourrenoworks. Ingat, mereka adalah renovasi HDB berpengalaman lebih 10 tahun dengan lebih 500 projek yang telah pun mereka jayakan, dan sertai peluang untuk memenangi percutian percuma ke Umrah, Bali ataupun ke Bangkok. The lucky draw deadline is on it's the new year, January next year. So terus bagi mereka yang still want to sign with them, it's open sampailah ke akhir tahun, sampailah ke awal tahun depan, and then wait lah sama ada korang pemenang bertuah ataupun tidak. Kita jumpa di lain kesempatan. Bye bye.